madoda hey umuntu ade wahlala phela eGoli hey sawaba njena la ake ngibabone ekhaya basha umshado awulone jele sawaba njena manje abafuna bakhile umshado awulone jele kamunga ngibamba mawulone jele lele ngajole abafana hey madoda kaloku njani bana dad wazo kulela umshado kusala la kanje lokho kozumqamela madoda lokho umshado 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 ya uyalo umshado ngikupha ngihle snowball malume ngibonile khona ngiyakusaphaza mina ngishaya ngisaphaza ngisurprise malume mshane ngisaphila kodwa ngakasese malume mshane awusasho senza angifikile mshana ngizimothatha la sikhoma sami lana nento engiphasela zona la mshana ngohle igoli hawu ngifikile manje ubona into engiphasela zona la mshana ilaptop ya mshana ufuna malume volleyball mshana volleyball mshana iyo le engiphasela nje hayi ushiphe into khona ku-30 rand 20 rand okunye ngabe kube nokude kumele ngiyasinda mshana malume yafuna mshana ayon nje hayi i-on kwayona mshana i-on kuyi-on kanjani mshana i-on mshana bangithengelile bafuna bathi hayi i-on malume ngisho ukuthi malume ayivuleki i-on kwayona mshana iyavuleka ninathi iyavuleka mshana ufuna ibe kanjani mshana nanakho unye mshana unayikrosa ayibeyisangiphelele iyo-ke mshana nenekrosa mshana kule phathena nathi izambakhe mshana phathena naye izambakhe mshana